Kim dünyönü ile maksat kılıp alsa oğup alsın. Dünyönü ile maksat kılgan bolsa Allah Taala anın işin çaçıratıp koyar. Rızkını izleyin dep, o Alaskaga çeyin barat. Dünyönü maksat kılgan bolsa Fiji'de, narkı, Çili'ge çeyin barat. Allah çaçıp koyat anın işlerin. Bu dünyada da tiyak miyak her yerde. O şöyle rızkını jeyt. Bir misalda bir alım mınday misal veret de. Toğuktorgo barыбыз эле жүгөрү салып берип жүргөнбүз да туурабы? Будай. Кээде мындай кылып эле берип коет тоокторго. Ал жей берет. Кээде чачып бересиң. Ошол эле. Канча чимирилбесин андан ашык жебейт алчы баары. Алла Таала ушуну сурайлы bir жерден эле берип койсун да бизге. Ошол жерден эле жей берели да. Я. Çaçı yürüse çar çap ana жерге барып, бул жерге барып, andan aşıkça жей албайсың. Ошону эле аласың. Ya, түшүнүктүүбү? Ошон үчүн көп эле талайлай бербейли. Бактылуулуктун белгилеринен bir белги, бактылуулуктун белгилеринен bir белги, ырыскысы өзүнүн мекенинде табылса. Мекенди болду өзүнчө чоң бакыт. Мекениңде ырыскың табылган өзүнчө чоң бадышалык да бул. Kul olsan